Sanibonani babukeli nabathandi bayo iWTV Professor CM Mkhuleni. Sesala isigodlweni sami kaManzini bafowethu ngihamba naye uMysteri inyanga eyakuthi kota le ifamba kana Mysteri la emsakathi lomkhulu wala eSkom. Lo ngomunye ngamshiyela noma bangiphe ukuthi ngisale ngiqhubeka naye. Indoda yalapha namkhulu Mpamali. Khehla lami lidala. Ngikhumbula ngedreads. May his soul continue to rest in peace. Indoda engathi mangifika eSwatini yangifundisa umsi yokubuyisa. Mysteri awumtshele la. Mbamba mangabe umuntu athakathiwe noma umuntu ayintshele. Siyakhona kumsita la ekhaya. Yeah, Mysteri nabe nje vele uthakathiwe unetinkinga letiningi vele akhaya uyasitakala. Mysteri. Okay Mysteri. Asithi nje akakase asibaloyi sekubona lo. Likhaya bathi abalali. Kuhamba silwane. Kuhamba inyoka. Kuhamba mkhofu. Kuhamba nje into letiningi man. Igroza ihlala lapha ekhaya. Mysteri bathenga nje igroza 10,000 ayipheli nenyanga. Uthini lapho Mysteri? Lapha emakhosi Mysteri akhona ukusida. Akulungisele Mysteri kuphele yonke lenkinga. Khanje siyalungisa nje. Kahle nje lale midliwa nayo siyayisusa iphuma ihamba. Ngiyakuva Mysteri. Mysteri omunye uyamangala ngibambele isicibili. Lesande isicibili Mysteri isicibili. Lesicibili lesi Mysteri sekushaba thakathi. Sokushaba thakathi la lesignal. Yes Mysteri. Defika ihawula. Yes Mysteri. Hayi ngiyakuva Mysteri. Isignal mbukeli le isignal le. La kushayeka umthakathi. Bese simefa ngale. Yebo. Hayi signal. Yabona ngihlala ngiva silungu bantu basikhuluma mara wena usikhuluma clean. Signal. Ifa la lenza. All right Mysteri. Okay Mysteri kunomuntu lothi yathi mina angisakuboni mehluko lo okhona ngoba kuyafana tinyanga donke tithi tiyakwenda lokucedza tingakwendi. Unganiqiniseka kanjani noma umuntu lothi mina sengililahlile lithembe ngithandazile ngafasta ngazila so impilo yami ayichange. Lo munye uthi sekwende konke man netinyanga ngidambile ngawudla umthi. Wakho uhluke ngani ukuthi uthi wena utongisida? Uthini kulo muntu onjalo? Kulo muntu onjalo Mr. Lengakusho ngathi angeda Mysteri. Lithemba angalilahli. Lana lithemba liyabuya Mysteri. Yes. Angeda nje sisimendele into esimendela tona. Buye lethemba. Kanti madoda nawo akhona asibambisa. Anibambisa. Yes. Injalo nimvile uthi uyathembisa ukuthi lithemba lona ungalilahli. Keep on going uze uyofika nakuye ufike uzame into takho udodibona tiyawuphila tiphila sikuphi la Mysteri? La kusesigodlweni eNgwane Park eSkom. Yes kaManzini. Bayibitani lendzawo lesikuyo le? Lendzawo lena kuthiwa kaManzini eSkom. eNgwane Park. Yes. Okay Mysteri asithi umuntu uqhamuka kalavumisa. Yes. Uthi uma asikala vumisa uthi ngeSkom kuhle kaphi asithi uhamba ngeTaxi. Wona hamba neTaxi so nje utawusuka lavumisa athatha iTaxi letambeka kaManzini edolobheni. Nakufika kaManzini a12 futhi iTaxi leya kuphi eNgwane Park esihlahleni. Then ke nakayitholile labatshelile ukuthi ufuna le eNgwane Park esihlahleni tawusho ukuthi ke bamihlise estation ukuthiwa kuseKhado Square. Yes. All right. So ufikile kanjani? Lapho so ufikile kanjani? Maqhamuka ngemoto yakhe. Yaqhamuka ngemoto yakhe vele nabusuka lavumisa nje vele. Conza straight kaManzini vele. Fika kaManzini unemabhoda atamtshengisa ukuthi Ngwane Park. Hlangano kuphi entathatha litamtshela ukuthi Ngwane Park. Yena afike eNgwane Park sokumelula ukuthi angathola kimi. Okay. Uyatiwa la. Ngiyatiwa Mysteri kakhulu. Bakuita ngabani? Mina eligama ngibita ngalo Manyukunyungu. Yes. Okay. High 50 cent. 50 cent manyukunyungu.
50 cent manyukunyuku Yeah. injalo lenzaba bafowethu manyukunyuku mina bese ngithi ngemisteri manyukunyuku 50 cent manyukunyuku 50 cent manyukunyuku iyo inyanga ethi mangekho nami la esigodlweni lento oyithola 24/7 ekhona esita khona abantu akangwane senayo ilekelelwa madodza la sisebenza ngawo la ekhaya mayithi makhosi asenyakatho sithi makhosi asendulo akhona nawo kule ndodza lesithe kuhlephula ngokusho njalo sithi indlala mina isisho sami sithi ngizonda indlala umuntu ohluphekako nje angimfuni umuntu ohluphekana nokuthi tikhona into leti uthi wena angaphila ngato netsovu lapha lokusukuma akahamba ayofa abofa yeah kunemuntu emisteri lothi yena nongiyasaba lokuthwala ngoba kuthwala abantu bayafa uthini wena kufa wonke umuntu Mr. yeah kufa wonke umuntu uthwele akwathwali uyahamba siyakhona le yebo Mr. So ungathini kulomuntu osabako ya kulomuntu loyesabako ngasho Mr. ukuthi akangene kule line angesabi ngoba phela uhulumende ngeke asamsidi kude uhulumende nawuguga nje balo bathi uhulumende okusida lutho Mr. balo kubani bathi hayi Mswati udla imali asimekeleni Mswati nemali yakhe thatha into lento okuphilisa wena lo ngeke unake impilo ya Mswati yes akanaka impilo yakhe thatha into tamphilisa umuntu atinake yena injalo Mr. Siyabonga kakhulu bafowethu ngi50 cent manyukunyuku siyabonga dokotela noma siyabonga melaphi wasengwane park indvodze ngiyatiko bafowethu le ekhula nalomsebenzi isitana nekhehle lidzala ngokusho njalo bafowethu ngithi niyasithola lapha ngamabomu ku +268 icode le yaseSwatini bese sithi 79709720 indaba Professor le mangila eSwatini ngangithola kule nombolo mangingasho nje ngithi hey I mean Swaziland ngithole kule number ufuna u50 cent manyukunyuku please ngithole lapha +268 bese ithi 76080245 ngiphinze futhi ithi ngamabomu +268 icode leyo bese uthi 76080245 inamba ka50 cent manyukunyuku ngase njalo bafowethu iWTV yokulethela lokuningi njengoba sihlila sithi okungendeke ebantwini kuyendeka kuProfessor CM Lukhuleni hayi ukuphi na ngisesigodlweni yabona nawo idouble amanzi iProfessor CM Lukhuleni ngalesa sisho sithi ya hayi khona kubi sokushuba kakhulu umfazi othakathayo umfazi ongaqoki makhosi